Ovo je čarobni papir. Zašto je on čarobni papir? Ima glavu, ima ruke, ima noge. Osim toga, on zna pričati priče. Ali da bi ispričao priču, mora se sabrati i pripremiti za priču. Prvo se pokloni, sagne glavu dolje. Zatim privuče desnu ruku, pa lijevu ruku i noge k sebi. Ali on je čarobni papir. On opet sagne glavu dolje, privuče desnu ruku, lijevu ruku, noge k sebi. Ali on je čarobni papir. On opet sagne glavu dolje, desna ruka, lijeva, noge k sebi. I sad je spreman da priča priču. A priča glasi ovako. Iz svemira doleti svemirski brod, spusti se, iz njega iskoči dječak, a brod se pretvori u šator. Dječak uđe u šator i zatvori šator, legne i spava. I on spava kad u toku noći čuje nešto lupa. On se skoči, istrči van, a kad tamo djetlić po drvetu lupa. Gleda on djetlića, šaren, htio bi ga uhvatiti, ali s druge strane pojavi se kobra. I kobra krene prema djetliću. Djetlić odleti na drugo drvo i opet nastavi tražiti crve. Najednom začuje se iza brda grmljavina i pojavi se mlazni avion. On preplaši djetlića, ovaj odleti, a dječak, pošto se već probudio, ide gledati u more, na obali je mora, i kad je već tamo gleda da vidi što se tamo zbiva. I tamo vidi razne zvjezdače. Neke izgledaju ovako, neke izgledaju ovako, neke izgledaju ovako i kreću se po vodom. On bi htio sa jednom zvjezdačom uspostaviti kontakt, pruži prst i hoće je dirati po glavi. Kaže, lipa si, lipa. Ona izbaci bodlju. On bi htio obraz da joj takne, ona drugu bodlju. On drugi obraz, veća bodlja. I njemu nešto ne da mira i ide on i mu gladi dole i dobije po prstima. A ona kaže ha, 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 ha i ode u vodu. Najednom more izbaci ribu na obalu. A riba kaže, ja sam zlatna ribica, primi me, vrati me nazad u vodu. A kaže dječak, a, zlatna ribica, 3 želje. A ne, ja sam mala, mogu samo 2 želje. I dobro, dječak je uzme, baci u vodu, ona izroni, reci svoju prvu želju. A dječak se češka pa kaže, ja bih htio biti bogat. Ona kaže, bit ćeš bogat. Zaroni dolje i traži u morskim dubinama, traži i izroni čarobnu bijelu krunu i stavlja dječaku na glavu. Kruna je puna dragulja, bisera i ukrašen. Dječak je ponosan, bogat, ali ne vidi tu svoju bogatstvo i on bi htio da to vidi. Sagne se da vidi u odrazu mora, kruna mu padne, potone, a on počne plakati. A ribice, šta je? Ona se brzo vrati. Šta je bilo? A kaže, pala mi je kruna. Kada imaš nešto vrijedno, onda to moraš dobro čuvati, a ne se igrati s tim. Kaže on, onda veli, reci drugu želju. Ja bih htio biti bogat, blago, gusar. Bićeš gusar. I ribica zaroni i prolaze dani kad on vidi jedan dan iz daljine se pojavi jedna bijela točkica, kad tamo to je gusarski brod. Međutim, to je bio parobrod, nije bio gusarski brod i dječak maše njima na brodu, kapetan povuče jedan lančić i samo se čuje brod ode.
Dječak je tužan, kaže, ribica me je prevarila. No, međutim, drugo jutro, drugi dan, opet na horizontu se pojavi jedna bijela točkica. On gleda što je to, kad ono ide brod. On gleda, pa kakav je taj brod, ne vidi dobro, uzme svoj čarobni dalekozor, gleda, a to su vikinzi. Oni su opasni, on se sakrije i vikinzi prođu. Treći dan on gleda, pa hoće se sada konačno pojaviti gusari. I stvarno, na horizontu pojavi se nova bijela točkica i ide gusarski brod. I oni vide njega, on maše, oni krenu prema obali, ali je bila plitka voda, stane brod, gusari se ustrče po njemu i bacaju u vodu sidro. Sidro pada dole, zategnu se konopci i gusari se ustrče po brodu i bacaju u vodu jedan mali drveni čamac. 3 gusara skaču unutra, veslaju i dođu k njemu i pitaju ga da li bi htio biti gusar. A njemu srce skače od veselja, a kad srce skače, onda mozak često spava, a on je skočio u čamac i krene s njima prema brodu. Dok su oni išli prema brodu, oko broda su plivale one bijele ptice što love ribe i ujali su se na valovima galebovi. Ali nije bilo tu samo galebova, bilo je i galebica, a one su ljepše i vitki od galebova. I tako su se tu galebovi kretali. Neki su čak odletjeli gore na konopce, stoje, razgledavaju se, neki čiste perje, pa gledaju lijevo, pa gledaju desno, a gusari kad su to vidjeli, oni ne vole ništa lijepo. I jedan gusar zgrabi bumerang, baci ga i dok je bumerang letio, galebovi su morali se razbježati, raširili su krila, raširili su rep i odletjeli su. I odu galebovi. I sad dođu oni na brodu, gledaju dječaka, kažu, pa ne možeš ti biti gusar, ti trebaš biti obučen kao gusar. A on kaže, pa dobro, dajte mi da nešto obučem. A kaže, obučit ćemo te od glave do pete. I stvarno oni donesu pravi gusarski šešir. Stave mu na glavu, kaže on, šta će mi šešir? Pa kad si na straži ili negdje, ako kiša pada, on će te zaštititi. A vjetar, kako će onda? Onda spustiš ove štitnike za uha i lijepo si je zaštićen. Onda su mu dali pravu gusarsku bluzu, zatim je dobio male, kratke, raširene hlače, a takve hlače mora imati, jer oni se penju po konopcima i ove obične hlače strgali bi za par dana. I dobio je, da ne bude bos, jedan par cipela, desnu i lijevu cipelu. On kaže, dobro, sad sam obučen. A oružje? Pa čekaj, ti si mali, ali gusari su malo pijani, ne razmišljaju. I jedan gusar njemu dao ovakvu kuburu, pištolj i kaže, vidiš, tu ide jedan metak, ovdje ide drugi metak, unutra se stavlja. Ali pazi kad s tim radiš. A on sjedi, prčka, gusari okolo piju i najedanput dum! Popadali sve gusari od straha, skočili se, zgrabili su dječaka, svezali su mu ruke iza leđa i otjerali su ga dolje u kabinu. Spušta se već mrak i već su prvi šišmiši počeli letiti po zraku. A njega je strah jer čuje zvuk neke ptice, a čuje hu, hu, hu. A on je mislio da je to sova, a to je bio brodski papagaj koji je imitirao sovu, pa se čulo hu, 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 hu. I dječak je od straha smirio se, zaspao i spao. Brod drugi dan dolazi u luku, tamo ima gostioničar jedan. Unutra u gostioni nalazi se jedna košara i u njoj pas. Pas gleda, dosadno mu broji muhe, gleda gore, dolje. Najedanput čuje neke korake, nakreće glavu, sluša, a to gusari dolaze i oni nisu pristojni, upadaju grubo, viču, hop, bum.
Pas se prestraši, spusti uha, pobjegne u košaru i napiše: danas me nema kod kuće. Dođu gusari u gostijanu, viču: gazda, gazda, dođe gazda, šta je, izvolite? Ajde, daj nam jedan stol da možemo sjesti. I on donese stol, kaže: izvolite, gospodo. I sjedne ovdje jedan gusar, glavni gusar, njihov kapetan, ovdje je drugi gusar kao prvi svjedok, ovdje drugi gusar kao drugi svjedok, a ovdje stave dječaka na stolac svezanih ruku i počinje suđenje. Dok su se oni tako pripremali, pili, dječak gleda van kroz prozor i vidi vjetrenjača se vrti na vjetru i sad se on misli: joj, kad bi taj vjetar došao, mene zgrabio i odnio, ali ne može, on mora sjediti za stolom. I počinje ispitivanje. Pita ga sudac: jesi ti kriv? Kaže: nisam ja kriv, ja sam se samo igrao. I šta? Kaže, pita prvog svjedoka. Prvi svjedok kaže: je, kriv je, ja sam vidio, on je kriv. Drugi svjedok: da, ja sam isto vidio, on je namjerno. Dobro, kriv si. Kaže: osuđujem te na najveću gusarsku kaznu, a to je šišanje do gole kože, i on traži da mu nabave škare da bi dječaka ošišali. Međutim, gusari ne znaju di su škare, pa je počelo traženje po ladicama, po ormarima, ispod klupa, vamo, tamo, i jedan gusar nađe, izvuče pločicu nekako. Pločica se trese i kaže: ja sam čarobna pločica, baci me, pretvorit ću se u čarobni cvijet, a na to u najljepši dijamant na svijetu. Kad su gusari čuli dijamant, kažu: ba bacaj to. I on baci i stvarno cvijet se počne rascvjetavati, i kad je rascvjetao se, pretvara se u prekrasan cvijet, a onda skoči zip u zrak i počne se pretvarati u prekrasan dijamant. Kad su gusari vidjeli dijamant, skaču da će ga zgrabiti, a dijamant pada dolje i pretvori se u čarobni stolić. Oni bi htjeli zgrabiti čarobni stolić, ovaj se pretvori u obični stol. A gusari viču: dijamant je pod stolom, skaču. A ispod stola se pojavi čudovište, kaže: i njih potjera. Gusari se razbježe, a dječak kroz vrata i sa obale skoči u jednu barku. Međutim, tu se nalaze dva vesla, ali njemu su ruke zavezane. I taj čas doleti pelikan i svojim kljunom cak, 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 cak i presječe špagu. Dječak uzme veslo u ruke i počne bježati. Vesla. Kad gusari vide da njega nema, oni skaču u drugu barku. Njih četvorica veslaju, samo što ga nisu stigli. Ali samo je njegova barka imala jedro i kako je puhao vjetar, tako je on uspio njima pobjeći. A gusari su se razočarali i vratili su se nazad i napili su se svi, bili su kao mrtvi. Dječak sad na moru, međutim, počeli su se navađiti oblaci, nevrijeme, on brzo spusti jedro i pobjegne u kabinu. I on u kabini se stisnuo, kad on čuje negdje žubori voda. Kako voda? Unutar, u kabini. Šta je to? A okolo more. I što će on brže, bolje ide vidjeti o čemu se tu radi, i on brzo gleda, ne vidi ništa. Napinje uha su mu se pretvorila kao da su zeći. Kad najedanput vidi on na podu jednu rupicu, a iz nje ulazi voda. Njemu su se oči ovako raširile od čuda i on brzo ispod sjedala lijepo izvuče ovako grabelicu za vodu i počne bacati vodu iz čamca. Baca vodu, baca. I na kraju, kad je sve izbacao, uzme rupčić, potrga ga, zatvori tu rupicu i sjedne. Bio je veseo i zadovoljan, ovako mu je izgledala faca, ali je bio i umoran, spustio glavu i zaspao. Dok je on spavao, morske struje i vjetar nosile su polako njegovu barku i ujutro on se probudi, tamo i neki gradić, on izađe van, gleda, izlazi su puni svega i svačega, a on gladan, žedan, što će napraviti, ne zna šta bi sada bilo. Međutim, on lijepo izvadi svoj novčanik i ide gledati.
nema prazno, nema sitnih novaca, nema krupnih novaca. Novčanik je prazan. Pa kako očaj ga hvata, a zna da krast ne može. U taj čas pojavi se svemirac i kaže: ti, mala dječak, ja pomogla tebi da ti dobila novce. Kaže: joj, dajte mi novce. Ne ide to tako. Prvo moraš novčanik spremiti u džep. I on spremi novčanik u džep. Kaže onda a sada lijepo zasuči rukave. On zasuče rukave. I šta sada? Sada ima tamo kod one bakice nacijepaj drva i donesi joj šta joj treba iz dućana. O, kako će on brzo trk. Sad dođe nazad. Jesam, napravio sam. Ja hoću novce. Čekala mala dječak. Ti nisi tako sve napravila. Ajde, vidiš, ona djevojčica igra s loptom tamo na ulici. Pazi, makni je da ne padne, da lopta ne odleti pod auto. Ajoj, pa. On trči tamo i tako napravi par posla. Kaže: jesam sad gotov. Je, mala dječak, sad si gotov. Sad odi u restoran, sjedni tamo i zovi konobara. I traži šta hoćeš za jest. Ali kaže moj novčanik. Izvadiš svoj novčanik i pogledaj. I on stvarno sjedne, izvadi svoj novčanik i ide i zove konobara. Konobar! Dođe, kaže: ja bih htio jest. A kaže konobar: pa ili imaš ti novce? Pa imam, evo gledaj. Kaže ne možeš za te sitne, ma to malo novac. Kako ćeš to jest? A čekajte, a drugi pretinac? Pa to je 50 eura. Konobar je imao otprilike ovakvu facu pa kaže: pa to puno novaca. Može, ja ću tebe počastiti. I konobar uzme svoj novčanik, stavi u njega ove sitne novce, pa metne krupne novce u drugi pretinac i stavi to u svoj džep i ode u kuhinju i donese iz kuhinje punu zdjelu i kaže: uzmi, brate, što se stidiš? Pa puna je, zar ne vidiš? I stavi punu zdjelu jela. A kaže dječak, gleda, kaže: pa ajde, jediš, zašto ne jedeš? A kako ću jest? Hoću prstima ili... Pa ne mogu ko pas ovako. Joj, da, oprosti, kaže konobar i ode ponovo u kuhinju i donese mu normalno pravu žlicu i kaže: evo, to ti je žlica i sada lijepo zagrabi i jedi, ali pristojno. A dječak uzme, kaže: ne, tako se ne jede, nego polako. Ali da, ja sam gladan, milion. I on polako grabi, puše i jede. I kad je dječak sve pojeo, sad njega taj konobar gleda i kaže: baš si simpatičan, a dao si mi puno novaca, sada ću ti kupiti, kako to glupo taj šešir gusarski imaš, evo ja ću ti kupiti pravu kapu sa šiltom da ti ne ide sunce u oči, staviš je na glavu, ali to je čarobna kapa. Kako čarobna? Pa ti ideš napred i gledaš, jel tako? A ti ne znaš ko ide iza tebe. Pa onda, ali ta kapa od traga ima oči. I ona pazi od traga, a ti paziš naprijed. Baš fino. Onda on gleda njega, pa kakve to glupe, raširene hlače, bio su ti potrgane. Evo, ja ću ti kupiti, on donese, kaže: evo, to su ti normalne kratke hlače. Kaže dječak: ne mogu ja to. Ma kako, zašto ne može, šta je sad? Kaže: to bi mene žuljalo. Kaže konobar i ode i donese mu još ovako i kaže: evo, obuci gaće, a onda nakon toga ćeš obući hlače. I on obuče gaće, hlače i dobro je. A kaže konobar: kakve to sad glupe čizme imaš? Ajde, kupit ću ti normalne cipele i donesi. Evo, izvoli, to su ti normalne cipele, vidiš. A ne mogu, pa ti ništa ne možeš. Pa zašto? To bi me žuljalo. Pa tebe sve žulja. Pa ovaj se vrati, ode i donese: evo ti čarape, a onda obuci cipele. I tako je on obukao i bio je zadovoljan,
A kaže njemu konobar, sada kad si tako dobar, još ću ti dati, ti ideš na opasni put, znaš, i ja ću tebi dati jedan pravi pravcati mač. Vidiš, ali moraš paziti s mačem, se ne smiješ nikoga napadat, ali se braniti možeš i moraš. Kaže, dječak, pa krasan mač, odlično, i uzme taj mač. Poslije konobar njega gleda, kaže, pa gle, imam ja kućnog ljubimca, hoćeš da ga vidiš? Pa kaže, hoću. Evo vidit ćeš, kaže, imam jednu ovdje, kaže, jednu mačkicu koja se voli igrat. Kaže, samo ona sada spava, veli. I ovaj donese mačkicu, vidiš, ona sada spava. I nemoj, polako je probudi da je ne prestrašiš. I dječak dođe i diraju, malo je gladi, hop, ona digne glavu. On kaže, joj, kako si krasna, mačica, hop, a ona njega, on kaže, pa ne smiješ grist, ti moraš loviti ptice. Pa dobro, nema sada gore ptice, nego kad slete dole. Pa da, kad slete dole, onda ćeš loviti ptice, pa miševe i ostalo. A sada se idemo malo maziti. Mala, dobra mačica. A ona pruža glavu. A kaže, baš si dobra. Ajde sada lijepo spavaj. I ona se uspavala i spava. A dječak kreće dalje na put. Kad pred njega iskoči čudovište, a on uzme svoj mač i sa mačem čudovište ping, a čudovište pobjegne i nestaje, samo je još ovako gledalo za njim šta se to dogodilo. Otišao je zatim dječak kući, radosno pjevajući. A ako vam neko kaže da je ovdje laži bilo, recite mu da on laže i sram ga bilo ako kaže.